بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هفتاغ نصيحتك فانساسنا برنامج كالغم ميدو فاها كلن بينم واه كلكي الله سبحانه وتعالى algon mege macha ekalaange baawalevi emme matiwari sharia furihama korba man nabiy sallallahu alaihi wasallam wani e shariata amalu qur'anage eka efanunge bahai amalu furun algonmanna dakwaf adi man nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashabe konna ef wadagen heo emha karunutoga wani e sharia amali gotun tanfiz kore manzaru duniyai taarikh ga wani dakwaf adi e sharia tanfiz koro musobun duniyega insana lifawa sulh maslaskama amankama omankama insanunge mujtama'ataka lifawa rakkaterikan duniyege taarikh wani duniyege taarikh ga wani liyevigen gos lobet izzeteri muslim akhunna ukhtu Allah subhanahu wa ta'ala algonbege umme lavwafoni waram ma materi ummate gotuga kurige se gossawa bayen ummettoga ahlurin e ummatuge rasulunna meduga kanta kufawa gota khilafa algon menge ummatuge mamateri ashabe kalun man nabiy sallallahu alaihi wasallam meduga kanta kuffawani kurige milletaka kurige ummetaka agun balalafkum gawanama agumna fenifawani emihun maccan Allah subhanahu wa ta'ala bawalebi shariatuge hukumta tanfiz nukurma ebamehun dakkamundiya bahanat Allah subhanahu wa ta'ala ga amurfulu saaf ko sida ko fenna on hindugaves ege tafatu kolokola emihun dama ekamuga emihun saafnuwa ko bune tafatu bahanata emihun dakkamundi algomnen emmes danna wahake bani israilunge mihunge gerige wahake gidotto ade geri katiran Allah subhanahu wa ta'ala amuru kurbikan enge vi hinduga Musa alayhis salam qawmuge mihun bunamundiyei e geriya behegutun tafatu shakwata emihun mushalamundi emme furtaman ekam war fasih kam ekkamga ibahun wafawani inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara hama kashwaran Allah subhanahu wa ta'ala tibamihun amuru kurbe geriye katila hema komme geriye ves oti fude echikam goif geri emihun danne echengi eme geriye katilun emihun machan Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabikan Musa alayhis salam engum emihunge kantan horige algum embestanna e geriye ki kom baawate geriye kama e geriye ki kon kulege echikama mehen gos emihun tafaatu baawatto bahanata eba mehun Allah subhanahu wa ta'ala ge e amurful tanfiz nukurmattaka eba mehun dakkamundiya hama hemme Allah subhanahu wa ta'ala ebamihunge faafata fussawa ebamihun rahme levu mattaka ekalang amur kurabi ebamihun waki kalime kiyuma ad waki gotaka ebamihun rashaka wanuma henwas ebamihun nan Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabi kalima wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum tibamihun kiyashe mi kalima hittah timan ilahu tibamihun macha faafussahushi ebamihun kanta kurikineto fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum ebamihun nan e kiyam bonono kalima fiwa ehen kalime ebamihun kiyamun dia Musa alayhis salam Allah subhanahu wa ta'ala ga amurfula ebamihun na rashaka wanuma amur kure vihinduga mehbuni mi rashuga war jabbar war goda be guti bi rashake timannamen e rashun emihun nonu kunnani he ne rashakan wannana fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun kadegfana war ilaha gos emihun na hangorama kurash ahar mitanga ishin tibena hema algon menna duniyai taarikh feni february ban israilu yahudin emihun gata fon rasul be karuna shari hukumta tanfiz nukurumga tafatu bahanata dakkamundi manzar med algon men hayata balala afkam gwanam algon men ummata balala afkam gwanam es ummatu fahu kolan as mi fennani mi baawtu manzartak ban israilunga mihun emihun macce baawale shari hukumta tanfiz nukurumattaka emihun dakkamundiya bahanata fada bahanata medas argumentere bay mi meden dakkam shari kotaku emihug jala la hukum kurima e jaluge emihug bandan jeni kon goligga kama kon rashegga kama kon dorakunto ena waddani nenge emihug jalalla nuleifa tibekam gwanama ei hagigatuga astekke bahanay ehem wima Allah subhanahu wa ta'ala shariatuge saaf ko bayan ko fur hukumta adi egmachan amalu kuravi duniyai taarihuge fene furi kankam demves ekankan saaf ko soriheg hukum amaves ege tafaatu bahanata dakkagen tafaatu gottaka algon men terega wahag dekke kam gawanama ei ham hagigatuga ves kurige rasul bekalunge ummettoge mihun e rasul bekalun genestevi kantetta nukurumattaka dekki bahanataw terega himenigen daanekami shakke okkamenu
لبت عزة المسلم أخونا أختنا ألقون من وانجهني الله سبحانه وتعالى كما كأمرك ربما إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون mu'minunga bahekkamuga waakun kashwari Allah ilahu rasulahu hukuman ebame hunna govijjikamuga waana emihun terega faisala kurma govijjikamuga waana an yaqulu sami'na wa ata'na emihun bunane aharmen adwaha kimen gamfime e amuren agotugo macca ebame hun tanfiz qurani efskara bahanae fukehume dekunati ei imanuga ahluwaringe sife kiwa ulaika humul muflihun ebame hunni kamiyab waana mihunnaki hemima algon me emem bes falaha kamiyab hodu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala enge gotuguma tiga ikhlas terikama tedurikama ekuga wafa terikama ekuga amal kurma algon nafsa shay tiemme be fruna wasiye kuran Allah subhanahu wa ta'ala algon menge hittoga forwa fawa sidruta denwodigumwa ilahu hada wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.